rong bol na chanchin kan ngai thlak tur chu chi the thil ti theina Mexico rama Florencio Vasquez kum sumruk pakhat mi chanchin ani no pang kum limi Florencio chuan taimat takin Mexico rama api huana chuan na athoka an then oma alai chin hnai Antonio nen chuan thlai chi hrang bu te avocado te cacao le rose te chingin a enkol thina Florencio chuan Antonio hian sabat ni in na athok ngai lo ti a hreta a chu chau nilovin Antonio chuan alai chin hnai a cousin puitling pahnih te nen po sabat chu hnulama hlo alave ngai lo ti a hreboka ani chu sabat lai ni tlak hnuwa chau a local thin ani Florencio chuan a chan azota Antonio chuan Bible ka chiara pathianin amani sabata chuan na in thok tur ani lo ti asoya ti in achanga Antonio chu mi pano bangdang te ang ani lo awangin Florencio chuan athusoi chu aring maya a hoi homin angil neya Bible po a chiar thin ani chu a thian thaber ani a hnu ni tamwak lo na an cho san lain Antonio chuan Florencio chu biak ina in khom puya asoma vaimim tui in chi pozol anti an indun pa in Antonio chuan ho ronin khom vero no pangpualin program hlimom tak kan nei dona Bible po kan chiar dun theyang thian thar te po isiam thei bokang ti in asoma Florencio chuan ole kalkadu alom atia ma se akal talo api hi Christian ko shandang member ani a Seventh Day Adventist te hi angai theivak lo sabat nia na an tho velo awang chuan thachriau tura angai tlat ani ma se Antonio chu abeidong du mai bik lova anu rei vak lova chuan Florencio chu in khom puya asom le a ho min in khom pui vero ati a Florencio chuan in khom chu adu a ma se api chuan in khom a phalbok silo Antonio chuan Florencio chu asom zui zela thakhat nuwa chuan Florencio chuan rem chana amuta hlau mai sabat tu khat chu bazar lama avocado le rose par zuar turin api chu ina tanga achu hlanin Antonio nen anin khoma nuama ti khop mai mi te chu thian thatak ang anivek maya no pang sabat school program phei chu nuam atile zol hle mai in a hon nu chuan anu chuan alonga kareng to a api chuan khoya ngei om ti in achu chala mi pano pangte chuan Antonio nen Adventist biak ina kanin khoma ti na changa api chu athin rim hle mai api chuan he ko shan hi kadu hleinem chu biak ina chuan in khom hleksu chu biak ina in khom don lo phot chuan zu kalei sakang che atia ma se Florencio chu sabat ni apiangin a thian tenen anin khom zui ta zel thova api chuan an huana anthil thar zuar tura achu hlanin ani po achuak ve a api lo hole ma in a hong thunga kumni aliama Antonio chu achung tenen khodanga an pema a thian aum tak lova chuan Florencio po a in khom zui ta bik lova thil du om lo lam ti te a ching zui ta ani kumkwa ani chuan api phalna nge in bir chu nasatakin a inta a chuta trip marijuana zukle cocaine man aching tanta ani ma se api huana na atho thin laya athin lunga chi lo tu to chu a muiral mai bik chuang lo kum engemu ti chung rui thei thil ti a chin tak nu chuan Florencio chu pathian tran puina dilin a au chuaka khongai takin min tran puyang che ti in atong traya chutiang hlir chuan kum khat chung atong traya ma se beer in chak na te meizuk le ri hlo ti chak na ani te chu abota duak maya kum somli panga ani phei chuan alo film ta hlo mai ani po atlimin alom le a adil na pathianin a chan sak ani ti asia a athin lung po iswa ne na hlanin 7 Day Adventist ko shan azom ta nge ani kumlimi lek ani laya ahne na Antonio thil shil kha ashiat reng wangin Adventist aloni a
chuta athil hriat chu Adventist ten Bible zirtir na zuin pathian dan zong te an zoma chuta chuan sabat serpo atel ti ani tuna hian Florencio chu kumsumruk pakhat mi ni in pathianin zule rui hlolaka anunna achan chua sakdan chungchang soi hi nuam ati zong tak ani a chutianga asoi thin zara chuan mi somni velin an thin lungte I suan nena an hlan to ani Florencio chuan pathian thil ti thei tak kan neya a thil ti thei zia kan soi seng lo ma se kanun min ti danglam saksi ani ti in asoi kumsang ni song priat quarter khatna 13 sabat tho lom phal taka in tho awang khan lom thu kan soya kha tho lom mang khan hospital hi ti len le peng thar po hon anita ani ole khati zong kha rongbola chanchin kan ngai thak thei chu ani